67 жашар апабыз Москвадан экинчи үйүн алып отурат. Апабызга жакшы каалоо тилектерди жазып, апабыздын жаштарга айткан кеңешин угуп коюңуздар. Bismillahirrahmanirrahim. Mına bugün şu PİK kampanyasından 3 komnatal üy alıp oturabız. Ayına 50 ekiminden töleýbüz. Rahmat. Şu menen ekinci üýde alıp oturabız. Buyaktan Maysal berip oturat. Rahmat. Maysallarga çoň rahmat. Üýleňiz tinç bolgula, aman bolgula. Şunday üýlerden köp bizge bere bergile. Rahmat. Жилой комплекс Никольские Лугадан 3 комнаталы квартира алдык, 64 метр квадрат. Баасы 11 миллион 500. Апа, жаштарга кеңешиңизди айтсаңыз. Men kеңешimi ayta turgan bolsam, yaşlar, ayrıca mına boyduk жүрgөндөр, işteyim dep boyduk жүрgөндөр, tezirek üýlenip, tezirek turmuşa çıkıp, balalı bolup, mınanda semen ipotekaga üýlerdi algıla, ayabay Ulgadına barjakçı, mına men dagı baldarıma ekinci üýde alıp berip oturam. Jakşı Ulgadına bardy, rahmat. Algıla üýlerdi, algıla. Men çalysın. Rahmat.